Haleluya. Amen bazalwane. Haleluya. Ngikhuluma ukuthi ngiyabingelela kakhulu kumfundisi wami. Bomfundisi Malunga nomama ngiyabingelela kakhulu bazalwane uKristu. Amen bazalwane. Ngibingelela abefundisi bonke bazalwane ngibingelele bazalwane ngibingelela ngekwezikhundla zenu. Okulungile ngiyabingelela kakhulu wonke akamhlophe nabavakashi sengibafaka phakathi bazalwane. Sanesikhulu wonke sengifaka phakathi lapho ngiyabingelela nonke eKristu uKristu. Amen bazalwane. Ngifuna ukuhlabela abazosifika kwisikhathi sami bazalwane. Ngifuna ngihlale wedabeni. Amen bazalwane. Haleluya. Ncwadi ngokaLuka bazalwane. Luka chapter 23. Haleluya. Ngimphambi kwenu umntwana kaNkulunkulu Jesu Kristu wangenzela umusa empilweni yami bazalwane. Yokukholwa. Amen bazalwane. Ngibaba uNcethane all the way le emahlabathini ensimbini endaweni yasesundwini lapho azosigxila khona abazalwane sebenza khona simemezela khona igama likaKristu. Amen bazalwane. So ngimphambi kwenu ngangenzela umusa empilweni yami bazalwane. Kunike ngingakusho kodwa nje namhlanje nake ngifuna ukugxila kona abazalwane. Haleluya. Engicela ukuthi ngiqhubeke nako bazalwane. Haleluya bazalwane. Ngibingelele kakhulu ke bazalwane kuKristu. Ngicela ukuvula la 23 Luka chapter 23 verse 34. Amen. Haleluya. Angazi ukhona nizomfundela baze ngizifundele mina ngowudle wakho umsebenzi eGama likaKristu. Amen bazalwane. Luka chapter 23 verse 34. Kepha uJesu wathi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zabo benzelana inkatho. Haleluya. Baba lihle liphilile linamandla liyaphila baba izwi lakho. uNkulunkulu wethu omuhle baba libukhali inhlangothi zombili liyahlaba lesihlukanise ngalo somandla simile ngalo Nkosi uKristu qhubeka babukhulume ngalo nangaloku injesi moya yesilot. Amen. Amen bazalwane. Jesu Kristu bazalwane la sanifuna leli verse kuvuka kumina la khona lithi bazalwane uNkulunkulu la ngekhathi bazalwane ethi kwithi labantu babemenza konke okubuhlungu ongasukucabanga. Uthi yena baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Amen bazalwane. Sakumina akuvukile ukuthi wasuka kubona bazalwane kodwa wajula wayaphezulu. Haleluya. Wadlula enhlungwini abazenza empilweni yakhe kodwa wabheka uNkulunkulu wakhe eyinkosi empilweni yalabo bantu abamhlukumezayo. Wathi bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Amen bazalwane. Kuvuka kumina ngiphila emhlabeni ngingumuntu ukuthi thina abantu kuze ngisho umzalwane okanye azafaka umlomo athi mina ngeke ngimthethelele. Ubona ukuthi kusho ukuthi uyoze angene egodi engamthethelelanga. Kanti bazalwane kuyaphoqa ukuthi kubalekile ukuthi umthethelele omunye umzalwane. Kuba lento entethelele kanti yoxolo into esizelwe ngayo bazalwane. Haleluya. Uxolo noma intethelelo into yethu esizelwe ngayo bazalwane. Haleluya bazalwane. Noma kuvuka mina ukuthi noma umuntu ngamthanda ungamxolela lento ithathe bazalwane ize uyifake enhlizweni yakho ungene eKFC noma ungena kephi isenhlizweni yakho kuvuke uzukhala inyembezi umcabanga ukuthi angimthethelelanga empilweni yakho kodwa yena abedlala ibhola engenandaba nawe kodwa wena uyakhaba ngani omxolelanga. So kuyaphoqa ukuthi umuntu umthethelele kuba yena nje ungamthethe yena ukhululekile lapho ahamba khona. Haleluya. Akanye udlala ibhola kanandaba kodwa wena awumthethelele mzalwane. So kubalekile ukuthi umuntu nje uma egxobile ekwenza kubuhlungu umthethelele khona uzokwazi ukuthi na ukhululeke empilweni yakho. Haleluya. Lento yentethelo ngiyayisho kodwa bazalwane ayilula angifuni ukusho ukuthi ayilula kodwa kukhona umuntu okwenzeka nje uKristu into ekhomisa ukuthi iyenzeka bazalwane. Jesu Kristu
akuyena yedwa umuntu wemzisa ubuhlungu bazalwane, abantu abahlukahlukene bamzisa ubuhlungu ngendlela ezahlukahlukene. So kungenzeka nawe ubuhlungu obuthwele kanye ungakubuka ungathi ungaphezulu kwawubanga ubuhlungu ongakucabanga. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi kubeke phansi mzali wami, ukhona uJesu Kristu owezwa amanxeba ngendlela ezahlukahlukene mzali wami. Haleluya. Uma uhamba bazalwane nomuntu enhlizweni yakho, ngithi usungena la ungena khona kumnandi khona, uzizwa inyembezi zehla mzalwane. Kuba ngani uhamba nomuntu umthwele kodwa yena umuntu ukhululekile lapha ahamba khona. So ngizodiliza mina namhlanje ekhemisi Kristu lo muntu ohamba naye ukuthi mbeke phansi mthethelele mzalwane. Haleluya. Mxolele noma ngathola uhlelo lento, noma ngathiwa bangazi ngathini, noma ngathola uhlelo lesimo esenzeka empilweni yakho. Jesu Kristu wathi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Bazalwane la uma ufunda wahleka lamavesi kukhona ababebukele bazalwane ongase ngenze ukuthi abasizwe baba bomthetho thoba behleka usulu behleka kumnandi angekho umdabukelayo. Haleluya. So ngiyafisa ukuthi mzalwane ungazibukeli phansi kodwa nje yehla ubeke lento yokuthi umuntu uyamzonda uzophila impilo ekhululekile. Haleluya. Ngiyabonga uNkulunkulu Kristu. Amen.